Pratio naš reporter Branimir Farkaš. Svaki puni sat tradicionalna nacionalna grčka garda, Evzoni, obavlja smjenu straže pred grčkim parlamentom. Unutra, u parlamentu, od posljednje obnove demokracije nakon sloma vojne diktature 1975. 40 godina su se na vlasti izmjenjivale dvije centrističke stranke. Lijevi centar PASOK i desni centar Nova demokracija. Sve do protekle nedjelje. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Η Ελλάδα αφήνει πίσω της τη λιτότητα της καταστροφής. Αφήνει πίσω της τον φόβο και τον αυταρχισμό. Αφήνει πίσω της μια πενταετία ταπείνωσης και οδύνης. Mlad, samouvjeren, bez kravate, raskopčane košulje, sa pesnicom podignutom visoko u zrak, Aleksis Tsipras novo je lice Grčke. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ μας έχουν κάνει ενοικιαστές στα σπίτια μας. Πληρώνουμε ενοίκιο. Είναι κατάντια, είναι ξεπεσμός. Η φτώχεια, η εξαθλίωση, η απόγνωση του λαού. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ελπίδα. Njegova baza su otpušteni, nezaposleni, osiromašeni, obespravljeni Grci koji kao izvor svojih problema vide nametnute mjere štednje Europske trojke, partnera iz Eurozone, Europske središnje banke i MMF-a. Kriza je duga, pa je broj nezadovoljnika narastao toliko da stranku koja praktički nije postojala prije krize 2008. u samo 6 godina dovede do premoćne pobjede. Για την υπερηφάνεια. Μας έχουν εκλέψει την ελπίδα και τη χαρά. Αισθανόμαστε σαν να μας πήρανε βάλανε το χέρι στην τσέπη, μας πήραν ό,τι είχαμε ή ό,τι περίσσευε και μας κουνάνε και το χέρι. Nezaposlenost je od krize narasla na 25%, a čak 60% među mladima. Puno njih koji mogu, sreću traže izvan Grčke. Kostas je došao čak iz Australije kako bi prvi put glasovao, jer, kaže, osjeća vjetar promjene. If Germany helps seriously, yes. If they put in the air, no. I believe next 5 years, 6 years is the end of Euro and also the European Union. Because it doesn't matter to stay inside something that don't help you. Izabravši Sirizu, Grci su u Briselu objavili rat demokratskim sredstvima i traže saveznike u Europi. Zahvaljujući grčkom izbornom zakonu koji dodjeljuje 50 nagradnih zastupničkih mjesta stranci s najvećim brojem glasova, Tsipras je gotovo osvojio apsolutnu većinu, pa njegov pobjednički govor nije bio nimalo popustljiv. Želi pokrenuti demokratsku revoluciju protiv mjera štednje. Η νίκη μας είναι ταυτόχρονα και νίκη όλων των λαών της Ευρώπης που αγωνίζονται ενάντια στη λιτότητα που καταστρέφει το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον. Tsipras je inspirirao slične pokrete u Španjolskoj i Italiji, čak i desničarski pokreti protiv establishmenta poput Francuske nacionalne fronte hvale njegovu pobjedu. Sve to plaši središte moći u Briselu, koje se našlo između čekića i nakovnja. Ako popusti i otpusti Grčkoj pola duga, isto će tražiti druge zemlje u problemima, dat će krila ovakvim pokretima posvuda i devalvirati euro. Ako pak zauzme tvrdi stav i otjera Grčku u bankrot, devalvirat će ideju europskog zajedništva i solidarnosti. I personally expect that they will not make it to renegotiate the most important parts of the bailout because there is no real room for renegotiations with the creditors of Greece. That is to say that the Troika and mainly Germany and the International Monetary Fund are not prepared to accept significant changes with the exception of a few superficial ones. No situacija za Tsiprasa možda je još teža. Program pomoći ističe danas, 2 dana nakon njegove pobjede. Ako ne postigne hitno dogovor i primi 7 milijardi eura uplate iz Brisela, proračun će mu se srušiti i zemlja bankrotirati, a onda bi na ulicama ponovno mogle osvanuti barikade i kaos viđene prije 7 godina. Osim nezadovoljstva vlastitih pristaša, ako ne donese očekivanu promjenu, mora voditi računa i o tome da je za njega glasovao tek svaki 3. Grk. Oni koji još imaju neku sigurnost, željeli su je zadržati. Mr. Tsipras will be in a very difficult position, but I think that in the end he will be able to make the right decisions to help Greece. And lose part of his support, I suppose.
Yes, this is what happens all the time with parties which are in opposition and then come to the power and land into reality. So the main question will be, on the basis of what you ask, up to what extent some leftist voices within the party will be isolated or not. This will depend, of course, on political maneuvering within the party itself. I Tsipras se mijenja. Nije to više onaj anarhist koji je na privatni Twitter profil postavio kao datum i mjesto rođenja početak oktobarske revolucije u Moskvi. Primio je desnicu u vladu, ne govori više o odbacivanju eura i jednostranom prekidu plaćanja duga. Za njega se igra pobjedom mijenja. Jedna završava, a druga, politika kao umijeće mogućeg, tek počinje.